voin ni Easter Sunday April ni nga sang isong ni paruk kan lali suwa Krista thi na niya aron thole na ni jibay kapuk vek jewa voin ni ring du tena kan ni poimo tak le kan ursun tak niya amai ro chu na awangin ke voin ni ka of thaila ba in khom na munate kal thaila bin na ka thok me ka na tok chal suai chungin ka thin nunga thum te ron puan chuana karon leyang chan chin tha ma thaya ong som ni pasari changru heta to love asoi ang nge athole to kha amut na mun hi ron ente ma u atu thi ang lim lal pan mal min som saro se amen ole kanali suwa Krista chu nangle kei kan sual min tlannan cross lera ken be in khai ka ni na uma chu ti chuanin nas satakati du dale soisak ator nuin an kheng beta ti chuanin helaya ring tu tena kan soilar lo deuh pakhat karil roron lang chu lali suwa Krista ruang dil tu arima thai kwa ami Josepha pilatane na arwang vadil tu kangai sang ema achan chu kan lali suwa Krista kha mi dam lo dam tak te ti damin ram huai te na chuakin thil mak dam tak te ati lai tele changpe pangale sanga pania mi puisa nga a hrai ve lai te ka chuanin anung zoi tu ni le azir tir tu ni te ama ring tu ni te ka chu anuam don lu tu kamo ama ero chu he em ma ti thai lo ma ni po in chandam thai lo ti a mi inan nui so le thi na hial ato nu po are thuap laya arwang vadil tu Josepha hi ka tu ema kan bai pulina ron soidan phe chuanin kha Josepha kha miril ruthale fel tak ani mi ho sat tak po ni ti in kan pathian thu khan men shila chuwang chuan hei yan ka thin lunga ron landan chuanin kaushan arek lai berte group te fellowship te kan chaklo le kan cholai ber po in lel isua Kristai von tlat tu kan ni azui tlat tu kan ni kha lel pa in min du ani ti kha aron lan tir em ni yan ka sia ole ti chuan kan lel pa chu thana an phum ani ta ti chuanin helaya yanin sipai ho te yan rom sipai ho te yanin alo thole ang ti hi an lo mawangin than veng turin pilatane na an vadil ngat ani katiro khanin min ne ema ni danga hi chuan kalo ngai thalia me thina amai ro chu amak na chu ring lo mi soisa tu ti du da tu ti hlum tu te khan isuan adam laya asoi ni thum nia ka thole ang ati kha an lo rin zia atakhian aron tilang ni hian kria ani po ani rem boka an athole dona ni ti ring lo seveng tu tur kha thlan veng tu tur kha pilatane na an ti la trul mi lo chuwangin kan la iswa hi aro pui ema adam laya ti ma pon asatakinan buai puya an soisa an buai puya tiang reng khanin athi nuwa po an buai na chu ari ang chu ti nak line kinu po chuan ati buai ta ema thole ang ti lau reng in ati lum tu sai sa tu ta kha an khosani khatiro ti chuan eng ang tlukin khas pilatan thlan veng turin sipai tha tirma sela kanali suwa tu mainan ti danglam thailo thi na nya thole ali suwa Krista chu van palal pa chuan in van tir ko pakhat tirin thlan lunga that takan kal le an chin chia thlap chu khawan tir ko khan alo la sona iswa Krista chu alo thota ni kan pathian ning chu fakin omro se ti chuanin khata po khanin khang ring lo mi le swal sipai te khan rom sipai te khanin rorel tu le thunei du tene na thilom zia an vasoi khanin khang rorel tu tele thunei tu pui thlam me farisai te khan dot asin an lo soi tir mo
hay diyan tiruan ti tangkatam takin an thama azir tir te in zana anron ruani ti in soidon yan ti ani chu kanlali suwa krista hi aro puizia hi an lantir ni turing lomi te yan mo eng ang tukin dai tire wang tir tumma se lele van lan ber hi tu ma in an nial thailoni ti kha achiang em ya chu wangin he kanlali suwa krista thi na ni aron thole tu hi vo in nia yanin kha a thole na athi a thole na kan rin mai kan tan chandam na lo ni a chu karan se du pakha chakal kir le lo kan khami rin na hi chandam kan rin na hi ni chandam na thil ti ani lo ti chiang tu chu kha lali su an khen be akebula thi ading lama mi khamo kan thlir chuan em ma thil thawati na hun chan som to lo baptisma tele thil tharong bol tura em ma vati na hun om lo lal isu krista kha aring top me ni chu arina wang chon chanda me na lo omani boina una tu thil dang ani lo isu krista kan tan cross athia ni thum ni a thole ni ti irin chuan chu chan chin tha ani a chu irin chuan irin na chu chanda me ni om do ni chamo chu chan lal isu krista thi na le thole na chan chin tha ina an nun a soi dang lam ya thlak thleng thei piang thar kan ti te chuan ni ring tu te hi thil dang in kan nun hi ati dang lamin min thak thleng tin ma se isu krista thi na le thole na in a thak thleng mi lo ho nun dang lam ho we chuan rei an dai thei thin da wani chu chuanin unau to kan le isu krista chu dot soi tu a pu ma sela dot ani lo ti kha ama ve thole na in aron nem ni ta hi hianin min em a vo in ya hian heng tu ma hi thi a thole hi mihring dang reng hen om lo kan bible a thole hau te po hi kan chu chan chuan kan pathiani na ati thole chu kan ni ama se an thile vek tho kan lal isu ero chu a thile to lawa dam reng chungin wa na alon chawa kan tan raw re la mi thiang lem tren rawan re la isu chu alo kal le nge do na ni chu isu alo kal le ngak tu ring tu chu kan ni a alo kal le huna chuan ama soi sa tu te ama ro rel sak tu te ka ro arel sak ve to anga la ama shem tu te ka shem na thu a pe to anga mi ina an ngai ne ple an soi sak huai khami song mai san le ngai ro pui alo ni to na ni chuwang chuan kan la le isu krista lo kal le na ngak tu te hian he a chan chin tha hi ring lo ni te le la shelo te nan ria tan rin the na kan the to chua ria tira he chan chin tha hi pawng chuak zel turin vo in ni a thole ni thiang lim easter sunday a hian ka som vek chewani a thu kan soi te lalpan kan tan mal min som sak ro se amen lalpan mal som vek chu ro se